Uglavnom neke od zadaća koje je vod odradio su recimo 2 puta Sajmište, pao je dio crte tamo kod drvene pijace. Način na koji smo mi odradili, rekao je Tomica, znači po hitnoj zapovjedi u roku 10 minuta smo pješke bili u Mustangu, tamo smo sjedali u transportno vozilo, 1 ili 2, zavisi koliko nas išlo na intervenciju, javljali se lokalnom zapovjedniku tamo, rekao nam je, upoznao nas je sa situacijom i otišli smo, odradili, domaći dečki su ponovo zauzeli položaje koji su eventualno bili pali, mi smo se vraćali ovdje. Akcija na Sajmištu, dolazimo u današnji TO, odnosno Ured za obranu današnji, dolazimo u dvorište, izlazimo iz kombija, izlazi tadašnji zapovjednik koji je tamo bio, nije bitno. Mali Jastreb, Branko Vorković, Mali Jastreb. Upoznaje Blagu sa situacijom, Blago postavlja minobacač 60 mm, u dvorište nalaze naši ljudi koji su radili na minobacaču, nalaze koordinate, neka lagana topnička priprema, ako se tako može zvati. Kreće odmah odatle, sjedamo, kad su nas upoznali u tom njihovom skloništu, Uredu za obranu, sjedamo u auto, odlazimo na Sajmište, tamo lokalni dečki govore di je, šta je, kako dim je probijena, ušli su u one 2 kuće, mi smo se povukli, Blago kaže punite ose, ulazimo, nema nas ko voditi točno u koje kuće, one tamo, jel jesu, nisu. Idemo cestom, ovako stazicom, Blago viče nuskuće, idemo, čujemo da neko zapuca na nas, zalegnemo, Blago ranjen, jedan ga previja, Miro Radmanović, Varaždinac, izlazi na pola ceste, paljba iz PKT-a utihne, izađe na pod ceste, bum, kuću, taj bunker. Pokojni Špenac i ne znam ko je još njim, privuku se do kuće 2 bombe i to je to.